Ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo la kubonakele khona usihlalo weT.S Galaxy uTim Sukazi awunawunana namapholisa nabogadi. Lesi sehlakalo ke sesenze ukuthi iPSL ikhuphe isimemezelo sokuthi ilinde umbiko opheleleko owenziwa liphenyo malungana naso lesi sehlakalo. Simbizile ke uTim Sukazi bona sikhulumisane naye kodwa na ke kubonakala ngasuthi kusararana indambo zethu sizoqalisisa bona sizomfumana nango kukhamba kwesikhathi sizokukhulumisana naye ngalobu bujamo bezinto njengomana ivideo yakhona ibonakele igega enkundleni zokuthintana malungana nalokho okwenzekileko ngomgqibelo. Don't do this. What? Ikekileke enkundleni zokuthintana le video abantu abanengi babeka imbono yabo kwababodwa ababalandeli balehlangano abazwakalisa ukuguguneka nokuthwenyeka ukuthi eqinisweni kwenzekeni bekufike ebujameni obufana nalobo. Siyibonile ke ifuneke ukuthi asimbize uSukazi sizokhulumisana naye namhlanje ngalobo bujamo bezinto. Tim sekwamukela indabeni zesindebele ku SABC. Siyathemba bona uyayazi le video egega enkundleni zokuthintana. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kwenzekeni senigcina awunawunana ngaleya ndlela leya ngombana pheze ilwazi eliphelele ukufikela kadesi abantu abakalithola. Ungakuhlathululela abantu ukuthi kwenzekeni? Yeah, look, ngithokoze for into le yimbi ebholeni ragako. I think it was a disgrace to the game of football. I think it was a disgrace to the league and to the sponsorship and such. Mara ke into eyenzekileko ama security Orlando Pirates njengoba ivideo le ibonisa bebangikhandela bona ngingene e-stadium. Uyazi bona na umphathi wesichema ke uyangena uhlangane nabeswa bakho nokukhulumisana noma nibonisane ukhulume nencoachara e-change room njalo njalo. So bewangafuni ubona ngingene. Wonke umuntu weT.S Galaxy bekavunyelwe bona angene mara hayi uTim Sukazi. Ama security laya athi nawo abereka on instruction and ke bekaxolisa athi mfo siyaxolisa man thina sithunyelwe bona wena sikukhandele wonke umuntu angangena na phethe ikarata and nawo siyalibona uliphethe ikarata lakho i-all accreditation mara ke i-instruction esiyitholileko bona wena sikukhandele ungangeni akunanto esingayenza siyaxolisa baxolisile. So ke yeah into njalo nje which was very unfortunate. Sithokozile ukuthi uzokuhlathulula isitshaba ngobujamo bezinto nesikhathi yasekho. Sithokozile.